Rĩrĩ Etĩkia a ndini ya Gĩithiramu guku bururiini nimambiriirie ihinda ria winyerekia ria thiku 29 kana thiku 30 thĩinĩ wa mweri mutheru wa Ramadhan. Atongoria ndini ĩno nimoritie Etĩkia a ndini ĩno maririkane aria matari na gĩa kũrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ. Tuwezi katika mwezi wa Ramadhan tuwatizame kwa jicho la rahma, tuwasaidie walioko ndani ya majela hawapati iftari, wanafunzi walioko katika maskuli ambao kwamba wanapitia wakati mzito, tuweni ni wenye kuwakumbuka katika huu mwezi wa Ramadhan. Ningeomba sio serikali tu, bali wale watu wote wenye uwezo wa kifedha waweze kuwasaidia zile jamii ambazo zina shida katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hasa wakati huu wa Ramadhani utakuta hali ya kimaisha kwa wale wanaofunga pia ni nzito sana. Makiaria mari mwena wa gĩcũa-inĩ, atongoria ya matongoretio ni Sheikh Abu Kutada nimoritie atongoria kiuteti magacirithie thayo na urumwe wa bururi makiria ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mweri mutheru. Tumeingia katika mwezi wa Ramadhan na yameanza na Ramadhani, twakunasihi uwe ni mwenye kuyasitisha, tutajua kweli unawaheshimu Waislamu. Na kuona muingi wa bururi no thiete na mbere na kuhinyiririka iguru rigie kuongerereka kwa garama ya muturire, Etĩkia ya nimoritie thirikari hamwe na andu a wendi mwega kuririkana na kurianira na aria matari ihinda-inĩ rĩrĩ. Akimendithĩria mweri mwega wa kwĩhinga na wĩnyerekia, mutongoria wa bururi William Ruto nioritie Etĩkia a ndini ĩno kuririkana bururi wa Kenya mahoya-inĩ na kuririkana aria matehotete. I urge you to pray for our nation as you increase your devotion to Allah. Ramadhan Karim and Saum Makbul. Mwena-inĩ wake minista munene thirikari-inĩ Musalia Mudavadi ni amoritie meige hakuhĩ na mwene Nyaga niguo kuhoera bururi ohote kwiruta mathĩna-inĩ maria maũgũmĩire ta mang'aragu. Kumbukeni kuiweka nchi yetu kwenye maombi, kwani dua za anayefunga hazina vizuizi. Na watakia nyote funga, ibada na toba zenye kukubaliwa. Saum Makbul na Ramadhan karibu. وتلالأ في ساحل عيني رمضان تضاء